Pandemija koronavirusa ovoga ljeta će nam sigurno određivati destinacije na kojima ćemo ljetovati. Za mnoge će plavi Jadran ostati samo san iz bezbjednosnih razloga, pa će se odlučiti za neke bliže destinacije. Nema dileme da će na mjestu broj 1 sigurno biti Jahorina. Mnogo je razloga za to, a mi ćemo pokušati da vam predstavimo samo neke. Ako put ove planinske ljepotice dolazite iz pravca Trebinja, odnosno Banja Luke, idite južnom stranom Trebevića, pa će vas čekati u potpunosti završeni put donji dio grada istočno Sarajevo i Jahorina. Ako pak stižete iz pravca Zvornika, odnosno Sokoca, idete naravno starom dobrom trasom Pale Jahorina. Na samom ulazu u planinu dočekat će vas lijepa slika jahorinskih padina, ali i obimni radovi na svakom dijelu Jahorine. Ljetna turistička sezona počinje krajem juna, tačnije 25. i do tada će mnogo šta biti završeno. Ono što je u ovom momentu bitno je da vas jahorinski hoteli čekaju apsolutno spremno. Dvomjesečnu pauzu iskoristili su za renoviranje, dezinfekciju. Vaše je samo da dođete. A od sadržaja našeg hotela i ostalih hotela na planini mi ćemo svakako izdvojiti specijalne promotivne ponude koje smo napravili za sve naše drage goste i ljubitelje Jahorine. Pored toga iskoristit ću priliku da napomenem da svaki vikend u junu mi organizujemo u prelijepoj bašti našeg hotela brunch ponudu u periodu od 12 do 15 časova gdje možete probati sve specijalitete Jahorine i našeg hotela i uvjeriti se da zaista je Jahorina ovog ljeta i treba i jeste vaš pravi izbor što se tiče odmora i korištenja, ajde da kažemo, vašeg slobodnog vremena ili godišnjeg odmora. Čist zrak, osvježena ponuda svih hotela, između ostalog i našeg. Napravili smo neke nove pakete koji kombinuju usluge i sadržaje što u hotelu, tako i van njega. Tu su pješačke ture, različite quad bike ture, biciklističke ture, uz naravno sadržaje unutrašnji, takozvani indoor sadržaje kojima hotel Termag raspolaže, od wellness spa sadržaja do dječjih igraonica, animacija i sl. Sigurno je da tokom boravka u hotelima neće vam biti dosadno, a o samom boravku u prirodi ne treba previše trošiti riječi. Predivna planina vam omogućava pješačke ture, biciklističke. Snimajući ovu priču na Goloj Jahorini smo zatekli i fudbalere, koji su vrijeme iskoristili da napune svoje baterije. Treba će im za narednu sezonu. Aleksandar Kosorić, naše dijete, počeo u Romaniji, pa igrao za Slaviju, pa na kraju bio u Partizanu, pa igrao još za mnoge klubove na Malti i ti si doveo nama sa Malte čovjeka iz Beograda. Ajde da nam kaže kako se zove. Dobar dan, Ljubomira Curoš se zovem. Došao sam malo u posjetu kod mog drugara Aleksandra Kosorića, malo u obilazak Jahorine, Sarajeva, Pala, tako da uživamo ovdje u prirodi. Mi pravimo priču zašto da ljudi dođu na Jahorinu posle ove pandemije koronavirusa. Ajde, Aco, kako si ti svog prijatelja uspio da nagovoriš da dođe na Jahorinu? Pa ćemo njega pitati njegove utiske. Pa prije svega nismo se vidjeli neki period, pa sam želio da bude moj gost i prvo što je došao, normalno obišao je Jahorinu, Sarajevo, Pale, doveo sam ga ovdje da vidi prirodu, da vidi koliko je izgrađeno, prvi put je ovdje i mislim da će on svoje utiske najbolje reći da je koliko je oduševljen samom prirodom, čistoćom vazduha. Mislim da bi svi ljudi trebali da preferiraju što češće da provode vrijeme na planinama nego u gradovima. Vi fudbaleri znate koliko je važno biti na ovako visokoj nadmorskoj visini, pa se onda spustiš niže, koliko to utiče na kardio. Pa to je jako taj vazduh ovdje imamo koji pomaže u samom disajnim organima, tako da je ovo nešto prelijepo što može da bude za nas i naš život. Tako je. Jedna obavezna destinacija da ga odvedeš. Izvor Paljanske, Miljacke. Naravno, tu idemo poslije na ručak da probamo ribu. Dobili smo poziv da idemo na ručak na ribu. Vaši utisci? Pa ovdje, šta da kažem, sem drugo da sam oduševljen. Ovdje utisci su fenomenalni od vazduha, prirode, pogleda. Stvarno fenomenalno. Niste sami ovdje? Nismo sami, došao je sa nama i prijatelj sa ženom i sa ćerkicom, svi su oduševljeni, stvarno utisci su fenomenalni. Znači, Beograđani, dođite kod nas. Ovo je baš lepa preporuka da svi Beograđani dođu na Jahorinu i da vide ovu lepotu. Ako baš niste za šetnju, već ste ljubitelj adrenalina, imate mogućnost da oprobate vožnju kvadovima. Nema dijela planine na koji na 4 točka nećete moći stići, a imat ćete iskusne vodiče. Bogi, kad evo ja dođem na planinu i hoću da se vozim kvadom,
šta trebam da uradim? Moja kuća VIP Jahorna je napravila ponudu za vožnju kvadova, kao i hotel Termalk i hotel Lavina. Bitno je da dođete na planinu, da dođete na naš neki check point, na primjer hotel Vučko, tu se nalazimo. Porazgovarate sa mnom, ja vidim kakve su vaše mogućnosti, da li imate položeno, da li imate dovoljno godina. Obavimo jednu kratku obuku, dadnem adekvatnu opremu i krećemo u vožnju Po Jahorini. Pa gledajte. Gdje sve možemo da se vozimo? Znači, to je takva avantura. Sad smo na ravnoj Jahorini. Da, sad smo na goloj Jahorini. Imamo više varijanti. Za on je malo strašljivije. Imamo varijantu vožnja do jezera, malo ovdje kroz livade. Imamo adrenalinsku turu, vožnja na ravnu planinu. Po vrletama čak imamo do Romanije, na Međuplaninu, do Trebevića. Sve zavisi kako je ko vozač i ništa se ne radi po svaku cijenu. Sjajno. Imaš pratioca, jel uvijek idete po dvojca ili je to tek onako zbog snimanja? Gledajte, znači u ovoj vožnji obavezno je pratnja. Znači ja sam tu vodič koji pokazujem naravno da vodim računa da taj kandidat ne bi napravio neku grešku, tipa vožnja po stazama, da ovo isto kao i motorno vozilo i obavezna je pratnja za tu vožnju. Dobro, pratnja je važna i zbog sigurnosti, naravno, ljudi koji prvi put dođu ovdje. Hvala ti. Vjerujem da će neko ko bude ovo gledao poželjeti da dođe i da vozi kvad po Jahorini. Ja želim to, a nikako da ostvarim tu želju. Dragiša, ja i ti smo stari drugovi. Šta god smo se dogovorili, to je ispunja, znači imaš vožnju. Tako je. Hvala mnogo. Njegoše, sa srećom. Boravak na Jahorini možete iskoristiti i za branje ljekovitog bilja. Samoniklo poput kantariona, bokvice, belog gloga, crnog sljeza, kleke i nane. Tu je i lincura. Kažu da je lincura posebno dobra za snižavanje lošeg holesterola u krvi i veoma je tražena, moram da vam kažem, ovdje se intenzivno brala. Bilo je u nekim momentima je bilo u izobilju, sada zbog te njene popularnosti, te njene učinkovitosti, odnosno ljekovitosti, malo su, da kažem, smanjeni, da kažem, kapaciteti sa trenutno na lokalitetu Jahorina, ali može da se pronađe još, ali sigurno da je višestruko dobro za organizam, a posebno za snižavanje holesterola. Vratit ćemo se Jahorini, a sada ćemo malo na druge turističke destinacije Sarajevsko-romanijske regije. Jedna posebno zaslužuje vašu pažnju. To je izvor Paljanske Miljacke, biser. Paljanska Miljacka izvire u Gornjim Palama na nadmorskoj visini od 1010 metara. Na dužini preko 250 metara od izvorišta Miljacke ona gradi prelijepe slapove i vodopade preko sedrenih blokova obraslih mahovinom, a koji stvaraju očaravajući ambijent. Ukupan doživljaj upotpunjuje huk vode koji se spušta niz sedrene blokove. Čitav predio predstavlja prijatan prirodni ambijent pogodan za šetnju i izlete. Posebno jak utisak Paljanska Miljacka ostavlja na posjetioce za vrijeme većih vodostaja, kada su slapovi veći i ljepši. Neposredno iznad vrela nalazi se srednjovjekovna gradina Pavlović. Mišljenja smo da je poprilično zapostavljeno ovo izletište i kažem uopšte ta činjenica da Miljacka izvire jednim svojim dijelom i kao što se spomenuo spaja se sa Mokranskom Miljackom, zapostavljena je u smislu da dosta ljudi ne zna odakle izvire, a većina njih nisu ni vidjeli tu ljepotu. Turistička organizacija opštine Pale će sigurno raditi na valorizaciji ovog izletišta i evo već ovih dana krećemo sa izradom strategije turizma opštine Pale i sigurno će taj turistički sadržaj, odnosno vrelo izvora Miljacke biti uključeno i u dalje projekte gdje ćemo sigurno, kažem, valorizovati taj dio da gosti zaista mogu da dođu i da vide prirodne ljepote koje opština Pala pruža. Kada ste već na Palama, obavezno produžite i do ski centra Ravna planina.
Njihova ljetna ponuda je raznovrsna. Panoramska vožnja prvom gondolom na ovom prostoru, uživanje na vještačkim jezerima, ribolovu, pješačkim turama, biciklističkim stazama, a uskoro će biti omogućeno obilazak ski centra specijalnim malim vozićem. Imamo prelijep pogled, malo je ružno vrijeme, pa od magle... Planina nikad nije ružna. Ja, tako je, uvijek ima svoje. Odavde se pruža pogled s moje lijeve strane prema Sarajevu, preko Sarajeva, Travnika, Turbeta, vidimo Vlašić kad je vidno. S desne strane, ajde ovo pravo nam je Romanija, Pale, desna strana, pogled seže do Tornika, Zlatibora. I ovo je jedan predivan pogled gdje, što kaže, dah stane. Ovdje u okruženju od 1,5 km su bile 2 vazdušne banje. To je Austrija uradila. Jedna je bila na Stambolčiću gdje je onaj fakultet, a druga je bila na Begovini. I to dovoljno govori o kvalitetu zraka. Ovo je prostor najbogatiji ozonom. Imamo ovdje i 2 vještačka jezera i ono što je vrlo bitno, što je vrlo važno reći, imamo kupače. Tu su pedaline, vrijeme je kišovito, vjetrovito, pa nema danas nikoga, ali ima kupača. Znači ne morate ići na more da dođete da se kupate. Dođite ovdje. Tako kad nas nevolja natira, ali dobro, moramo se pohvaliti da imamo, nije to malo i šale, nije suvišno. Ovdje je čista izvorska voda na 2 jezera gdje se mogu ne samo kupanja, različiti sadržaji na vodi, pedoline, lopte, različite igre na vodi. Možete vodu praktično piti i kupati se, to je rijetko gdje ima. Da. Pored vode oko jezera smo napravili staze, biciklističke staze, uvezali s Jahornom staze sa Saračevim poljima i do Pala. Naše kabine, gondola je predviđena za bicikla, znači velike su kabine predviđene da se bicikla mogu staviti unutra, preklope se sjedišta. U neposrednoj blizini Pala imate i 2 pećine koje bi trebalo obavezno obići. To je mnogo pristupačnija Orlovač, nalazi se nekih 10 km od Pala u neposrednoj blizini naselja Mokro. Ona je postala nezaobilazna destinacija, a ima i Novakova pećina. Do nje se dolazi malo teže, uskoro će i na lokalitetu Novakove pećine biti intenzivnijih radova da bi se ona učinila još atraktivnijom. Jedna ferata sajla na Romaniji, lokalitet Crvene stijene, koja će biti dodatno, da kažem, interesantna jer će povezati 2 stijene sa jednim visećim mostom, tako da će ovo da bude mjesto za ljubitelje avanture, aktivnog odmora, oni koji su željni, koji vole adrenalin, sigurno će biti nezaobilazna destinacija i to je ono sve što potvrđuje činjenicu da će grad Istočno Sarajevo sa ovim interesantnim destinacijama i sve poželjnijim i sve traženijim biti u žiži javnosti, da kažem, u centru interesovanja. Vratit ćemo se opet na Jahornu jer je ona ipak biser turističke ponude Istočnog Sarajeva i ove regije. Čeka vas najduži Alpin Koster u Jugoistočnom Balkanu. Vožnju ćete pamtiti, a ono što je zanimljivo je da se vozite stazama koje koriste skijaši zimi. Dakle, 80% trase Alpin Kostera ide skijaškim stazama. Alpin Koster je već postao prava atrakcija, a narednih dana Jahorna će dobiti još 3 značajne adrenalinske ponude. Tower ili toranj, smješten je na platovu Poljica, omogućava penjanje na visinu od 9 metara laganim povlačenjem užeta. Snaga i brzina povlačenja užeta direktno utiče na brzinu uspada. Tokom vožnje toranj se kontinuirano okreće oko vertikalne ose i omogućava uživanje u panoramskom pogledu fenomenalnih planinskih predjela. Lupster ili balerina također je pozicionirana na platovu Poljica. Omogućava djeci, tinejdžerima i odraslim da se u potpunosti zabave u vožnji koja predstavlja jedinstveno iskustvo. Tokom vožnje u neku od 8 kabina koje se okreću u krug, ali i oko svoje ose u oba smjera, putnici mogu da se odluče za ležernu vožnju ili da dožive adrenalinske turbulencije. Za one koji žele divlju vožnju, samo nebo je granica. Skydive je smješten kod jezera za vještačko snižavanje na vrhu Poljica. Nesvakidašnja vožnja iznad jezera pruža jedinstveno adrenalinsko iskustvo, panoramski pogled na vrhove Jahorine i let po nebu iznad Olimpijske planine. O ovoj jahorinskoj ponudi naravno bit će više priče kada se završi, a mi ćemo ovu našu reportažu završiti upravo na Vještačkom jezeru.
Zimi služi za vještačko snježavanje ski staza, a u ljetnom periodu bit će ili je već prava atrakcija. Uskoro će da dobije i dječje igralište, teretanu na otvorenom. Investitori su grad Istočno Sarajevo, turistička organizacija Jahorina i naravno Olimpijski centar Jahorina. Uskoro stižu i pedaline za jezero, a oni najhrabriji će moći i da se kupaju. Njegova najveća dubina je 30 metara. Za sami kraj, da vam kažemo, poštovani gledalci, dakle, ljetna turistička sezona na Jahorin će da počne 25. juna i trajaće naredna 2-3 mjeseca i na kraju mogu samo da kažem ovako i da se upitam, Zlatibore, spavaš li mirno?